السلام علیکم تماشابینان عزیز. مرا به فکرم هم میشناسید. دارم قاسیمова هستم. 40 ساله، صاحب 4 فرزند، عائله دار. حاضر در عین زمان در شهر روسیه، در فدراسیون روسیه، در شهر سران زندگانی میکنیم. من امروز خواستم کم ترکک باشد درباره کارم به شما معلومات دهم. من در کمپانی فبرلیک این مگزین آنلاین می باشد کار کرده ایستادم و حاضر در عین زمان استارش دیرکتر در کمپانی فبرلیک می باشم و می خواهم که شما زنها رو به کار دعوت نمایم. کسی که زنهایی که در خانه میشینید یا که می خواهید که معاش ایالگی داشته باشید، البته در نامرهایی که رقمهایی که در روی اکران می بینید زنگ زنید، همکاری میکنیم، همه کار رو میفهمونم. کاری من مثلا من امروز خستم کودکام چایشون رو میتیم، به مکتب باغچه گسیل میکنم، دختری کلان دارم، پسری کلان دارم و ایهای هم مثلا به من کمک میکنن، شوهرم به کار گسیل میکنم. بعد خودم منم خیلی آفیس کشادگی در درون خانه. شما هم میتوانید که مثلا آفیسی خودتون رو کشاید درون خانه. من اقلا همسویم نمیداند که من مثلا استارش دیرکتر در کمپانی فبرلیک هر ماه 30,000 40,000 روبل معاش میگیرم در این خانه شده. گرچند که اولها کار میکردم، مثلا ریموند ادیج میرفتم کار میکردم در تاجیکستان که زندگی میکردم، اینجا آمدم ریموند ادیج کار کردم. حاضر علاقه که معاشم نقص شد و در همین کمپانی فبرلیک مثلا پیش رفته ایستادم، میخواهم که فقط کاری با همین کاری کمپانی فبرلیک مشغول شوم. دوستان عزیز، من چی کار میکنم؟ من مثلا میخیزم، همه زندگیم رو میبینم همچون همه زنها. بعد از پای کاری فبرلیک میشوم. مثلا تمامی من همین محصولات رو یا ویدیو میگیرم یا که صورتشان رو در یگانجا میگذارم که خریدار پیدا کنم. من همین دوخی های بهترین مثلا سرتیفیکت حلال دارد. این دوخی ها برای خوریم خاتون هم میگویم بویش عجایب. همین چیزها رو مثلا ریکلام میکنم. من این برای مثلا بدن خراب کردن، اینش برای پیش بر رو سخت کردن، تمامی محصولات دارد. این گل دل دوشه دارد. دوخی های بهترین دوخی پرتوژور، این از در ویدیو آینده خود خواهد میکشویم. آینه ها دارد که 1 کیلو این آینه 3 کیلوی آینه های مگزینی می شود. من مثلا حاضر مگزینی خودم را علیش کردم، چون که نرخ کمپانی فبرلیک مگزینی که من از تلفنم، برای من فقط تلفن در کار میشد، اینترنت خریداری میکنم، با من هم 20% ارزان میکنند، هم تحفه ها دارد، هم مثلا برای من بهترین که معاش میدهد. 30,000 معاش میگیرم، 30,000 هم 40,000 هم این از روی کاری ما می باشد. دوستان عزیز، برای همین دخترک زن ها، اگر مردها هم خواهند کار کردن، گروپ مردها هم داریم که در آنجا کار رو می آموزند و پیشروی میکنید. اگر کمند ساختتانید پیشروید بهترین می شود. بعد منم خیلی همین چیزها رو مثلا که رکلام کردم، خریدار که پیدا شد، البته در همین واتساپ من تلفن کرده میگوید که مثلا من در همین شهر روسیه یا در تاجیکستان، در شهرهای قشلاقهای تاجیکستان، در شهر و دههای روسیه کجایی نباشد فرق ندارد، من روان کرده میتونم با تلفن دستیم و رو روان میکنم. البته با محصولاتی که من روان میکنم، منم خیلی کتاب کتالوگ گذاشته نیکی، منم خیلی چیها میرود، کتالوگ میرود با بارشون. مثلا باز تماشا میکنن، در این تمامی چیز دارد، تماشا میکنن، از روی همین باز زکس میکنن که من روان میکنم. بعد بهترین نویگری و بهترین خبر این که پامپرس دارد. حاضر همین و ما اگر زنها کار کنن پامپرس های بهترین دارد، و مانند تروسیچه هم دارد، و مانند همین پامپرس ابیچنی هم دارد. مثلا زنها اگر کار کنن علاقه پامپرسی کودکاشون قریب که به پول میغلطد. برای همین دوستان عزیز از شما خواهش میکنم، کسی میخواهد با من کار کردن، مرحمت بیاین، زنگ زنین، با تلفن تمامی همین کارم رو، مثلا رفتی کار چه خیلی زکس میکنیم، چه خیلی
регистрация мекунем. Ҳамаша ман видеоҳои тайёр дорам ки группа дорам. Дар группа вақте ки добавид мекунам коргари навро ба вай ҳамун видеоҳоро равон мекунам ки аз рӯи ҳамин видео ту кор кун. ҷое ки нафаҳмидӣ албатта пурс. Мепурсанд, кор мекунанд. барои ҳамин аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки касе мехоҳад манам хирфа берлик ба кор кунад, марҳамат ба ман занг занед, ҳамкорӣ мекунем, корамро ёд медиҳам. тамоми кор нозикиҳои корро ман ба шумо ёд медиҳам. баъд ин беҳтарин кор барои чӣ? Барои он ки вақте ки ман ҳар ҳафта харид мекардем 5000 рубл барои продукта ва барои маҳсулот, масалан туалет шӯяк, ванна шӯяк, дек шӯяк, тамоми чиз дорад ин компания. ман ҳамин чизош беҳтарин чизҳо бисёр заказ мекунам, бисёр ман равон мекунам. бисёр масалан аллакай регистратсия шудагиҳо худошон заказ карда фурӯхта метавонанд. барои ҳамин аз шумо ҳам низ хоҳиш мекунам ки беҳтарин кор барои занҳо масалан бюджети оилавӣ ҳам фоида дорад. чунки вақте ки ман 5000 харид мекардам, ҳозир ман 5000 не, масалан 3000 меравем, продукти харид мекунем, аллакай 2000 бюджети оилаи мо ба фоида мемонад. ин чизҳое ки ба ман дар кор, ман ҳама вақт аз компания Faberlic мегирам. масалан шампунои беҳтарин дорад, собун дорад, айна дорад, тамоми чиз дорад. шампунош натурални бо газандагӣ сохта шудааст, ино нав буромадан. баъд туалет шӯякҳои беҳтаринам дорад ки ҳама вақт истифода мебарем. баъд ин асоси кори мо, ин духии пуртужураш. асоси кори мо ин барои худамон истифода бурдан ва дигаронро ба ҳамин кор даъват кардан ки онҳо низ барои худашон гирифта истифода баранд. ҳамин чизҳоро ман фақат барои худам бисёртар истифода мебарам. агар ки аз интернет масалан ёбам заказчик, барои ваё ман равон мекунам ки аллакай ман боро намебинам, ман фақат бо телефон ҳамун чизҳое ки ваё мехоҳанд равон мекунам. ин чизҳое ки ман гирифтагӣ, инҳо ҳамаш барои истифодаи худам, барои истифодаи оилаам, аҳли оила, ҳама чиз манам хеле чизҳо дорад ки истифода мебарем. ман ин зубной пастаҳои беҳтаринаш, зубной пастаҳое ки алафқати лечебни натурални сохта шудагӣ истифода мебарем. аз инҳо масалан 4 та 5 та мегирам, чанд вақт бемалол кӯдако қати ҳама каса истифода мебарем. боз шампунҳо барои перхед дорад, духиҳои беҳтарин дорад, тамоми намуди чиз дорад. ман хеле духиҳое дорад ки сертификати ҳалол доранд. ино маслини, бисёри одамо маслиам дӯст медоранд. ин даҳонаш манам хеле маслини, мужскояш ҳам ҳаст, занонаям ҳаст, мардонаям дорад. боз духиҳое ҳаст ки духиҳои парфюмерия, масалан туалетни вода ҳаст, парфюмер аст. ман ин духиам бинед чӣ хел зебо офаридагӣ, сохтагӣ, чӣ хел боз инро духии Хуррем Хатун мегӯям. гӯяш аҷоиботи аҷоибот. духиҳои беҳтарин дорад. ман ин духияшам нав буромад, инам аҷоиб бӯш хушрӯ, сифаташам наст. неки аз ҳама духии дӯстдоштаи ман. тамошобинони азиз, анамин мебошад, мана қариб тамом. мана тамошобинони азиз, мана ҳамин лични кабинети мо, мана Қосимова Исторамо, лични кабинети ман. мана дар инҷо масалан аксияҳоро нишон додааст, ки масалан мана ҳамин чизҳо аксия шуда иёфта. шампуно ва ё духиҳо, масалан ледри продаж, ино ҳамаш ледр продажаш маънош ки ҳамин чизҳои бисёр харидорӣ мекунанд. ҳамин чизҳои бисёр ҳаққони ҳамин чизҳо бисёр харидор доранд, бисёр харидорӣ мекунанд. мана масалан агар ман ҳамин чиз дар кор бошад, барои мо медароем дар бораи маҳсулот навистагӣ, чӣ хел истифода бареш навистагӣ. мана сертификати ҳалол дорад. мана сертификати ҳалолаш полни мехонем, масалан ҳамин чиз ки маъқул шуд, таркибаш чӣ, масалан чӣ хел истифода бурдан, бӯи чӣ хел дорад, даже бӯш мана приятни цитрусовый аромат с белого апельсина гуфтагӣ, экологически чистый состав. составош ҳама чизаш ки маъқул шуд, мо харидорӣ мекунем. мана добавить в корзина мекунем, корзина ба добавить мешавад.
این لیچنی کابینتی ما از اینجا مثلا چیزی معقول در آمده دیده فهمیده خریداری کرده میتونیم. در تلفن منم این لیچنی کابینتمون انا میخواد خیلی که در چی نشان داده است در نوتبوک انا میخواد نشان میدهد. من اینجا مثلا اگر تیز دیرکتر شوید 55,000 روبل پلوس با 55,000 روبل 110,000 روبل معاش میگیرید اگر تیز دیرکتر شوید. اگر تیز ترشی دیرکتر شوید 82,500 پلوس با 82,500. اگر سریبری نشوید مثلا 192,000 من انم خیلی چی کردم میگیرید بونوسوش گرفتم میگیرید. بسیار کاری بهترین است. من این مثلا این توشی نوینکه نو برآمده شد در من میگلавni اکران نشون میده. اما این دوخی ها باشد برای مردو که نزدیک به 20 فوریه هست ارزان شدگی اینو مردونه اینو زنانه برای 8 مارس ارزان کردگی عکس رسپرداژ از من این کرم باشد کرم بهترین جوان کننده істочник вечной молодости کورکوما هم ما میدونیم این دیست که به فکرم این چیز پریپراوا همچون پریپراوا استفاده میبریم این بسیار جوان کننده بود است. این جوان شوی پوست با کمک میکرده است. بعد لباس های بهترین دارد که از 65% ارزان شدگی عکس شدگی. بعد راسپرداژа از 4 تا 12 فوریه راسپرداژa теплые скидки افته است 70% скидка میکنیم. من راسپرداژو افتگی که در آمده 70% скидка گفت. من اینجا میبینیم که همین چی ها 70% скидка شدگی. من همین چیزها من همین محصولات ها همش 70% скидка دارد. راسپرداژa با لباس کرم لباس کودکانه زنانه بچگانه همه نمودی لباس ها راسپرداژa спортивка بریم راسپرداژa شدگی. در لیچنی کابینتمون از من هم خیلی چیزها با خبر میشویم. مثلا باز در اینجا معاشمون دیده میتونیم. حاضر معاشی من میبینیم لیچنی کابینت میداریم. در اینجا مثلا معاش نشون میدهد. من کشیلوکا زیر میکنیم. اگر ما پول هم گذرانیم در همین جا نشون میدهد. من حاضر معاشی من 14,698 بعد روبل به 31,000. این 14,000 علایده 31,000 روبل علایده چون که من هم تاجیکستان مثلا خریداری میکنم کماندم هم روسیه خودم هم تاجیکستان با روا میکنم روسیه برای من منبع معاش سامانی و چی میبید تاجیکی میبید. من اینجا معاشی من از من اینجا ما استرکتوره میبینیم کمانده ما رو میبینیم در اینجا همه میتوند کماندش بیند. من اینجا دنی رجدینی مثلا 9 فوریه سیدامین زود روز دارانه گدای و قربان بیبی 10 فوریه 13 فوریه محمد قلو و نصیبه از روی همین تبریکات میکنیم. مثلا شخصانی که زود روز دارن کارگرامون از من اینجا نویچوکای میبینیم باقی و زهرا ارتق و آیشه ابراهیم و شاهسنم 3 نویچکی که کردیم 3 نویچکی زیر کنیم. اگر همین نویچوکایی که مثلا نو رجیستراسیون شدگی ها در استرکتوره من در کمانده من مثلا یا من رجیستراسیون کردگی یا یکان دخترها خودشان رجیستراسیون کردگی همش در من اینجا میبرد. دخترای عزیز اینجا من این سبزا علاقه چی کردگی تلفنشون پاتویرجید کردگی. اما این سرخو باشد توچکایی که سرخ میبینید اینا تلفنشون پاتویرجید کردگی نی. اگر لوگین و پارولشون گوی امتحان اگر ما میتوانیم از من اینجا در آمده پاتویرجید کنیم تلفنی همه آدم مثلا میتونیم که کلوچش در من اینجا میزنیم پاتویرجید زیر میکنیم اوجه اینم سبزک میشود هم خیلی کنیم هم میشود. اگر که لوگینش تیاد اگر که گفت که خودم میکنم باید که این در آمده خرید کند. وقتی خرید کنی میپرسد اونجا خودش میزند سبز میکند بعد میدارو خریدش میکند. میرزوی و زمیره یور و جومگول اینو مثلا حالی سرخ استوده اینو سبز کردن در کو. از همینجا میبینم مثلا که کی کار کرده استوده است کی نه. من اینجا غفار و مهینه اوشه 25 بال کردگی значит این دخترک نو رجیستراسیون شده باشدم علاقه چقونک بالوش زده کارش کرده پیشرفته استوده است.
команда созадагар боз пеш мерад. Ман инҷа назар ва саёҳатча қонак аллакай 200 балл кардагӣ уже инка звания буромадагӣ. Мана звания лидера мегирад гуфта истодааст. Агар 399 балли дигар кунад лидер мешавад гуфта истодааст. мумкин оянда каталоги оянда масалан коргар биёранда бавид кунану масалан коргарошон қати 399 балли дигар кунан агар боз агар 200 балл кунан ё ки худашон 50 балл кунану коргарошон қати обши лидер шуданашона мумкин. ҳозир инка старший консультант шудагӣ уже 70 чанд сомон маош мегирам. маркетинг планро ҳозир ман нишон медиҳам. мана маркетинг плани Faberlic чанд намуд дорад. дар инҷо маоши мо аз рӯи ана ҳамин маркетинг план дода мешавад. масалан 100 балл мекунем тоқа худамон ё ки хеле ҳози духтарака дидем ки аллакай 200 балл кардаги мана 200 балл кардаги ана ҳамин 200 балл кардаги одам хоҳад худаш тоқа мекунад, нахоҳад 50 балл худаш мекунад. 150 балл команда қади пуштангиош одамош мекунад. 6% консультант мешад. 720 рубли русӣ маош мегирад. агар ки 100 балл бошад 180 рубл. 180 ман ин 200 балл 720 рубл. агар ки 600 балл бошад, масалан команда доранд духтарои мо ки худашон ё 100 балл мекунанд ё 50 балл мекунанд, неки команда қати обши 600 балл мешавад. 9% мешаванд лидер мешаванд. 3200 рубл маош мегиранд. касе ки масалан 1000 балл мекунад 12% мешавад. старший лидер 7200 рубл маош мегирад. ин маошое ки мо мегирем духтарои азиз за команду мешавад, за команду. мана масалан инҷа старший лидер гуфтем, витсе директор 1500 балл мекунад, 15% маош метиҳад компания 13400 рубл. 2000 балл кунем агар команда қати 19%. старший витсе директор 22400 рубл мешавад. агар 3000 балл кунем аллакай 23% директор мешавем. анами 3000 балл директор мешавем. 23% маош метиҳад компания 41400 рубл. лекин агар ҳозир ман директорам, аз старший директор хай аз ина болотар, масалан ман зинаҳои боло ҳасту ҳоли барои навичоку барои нав регистратсия шудагиҳо то ҳамин ҷай мефаҳмонем, баъд дальше мефаҳмонем. вақте ки 2000-3000 балл мекунанд бо дальше мефаҳмонем чӣ хел мешавад. аз инҷо масалан аз ман ҳамин 41400 рубл агар дар пушти ман старший витсе директор бошад, старший лидер бошад, старший консультант бошад, бисёр консультантҳо мешаванд ҳар каталог, бисёр старший консультантҳо мешаванд, мисол лидерҳо мешаванд, витсе директор, старший витсе директор, старший лидерҳо ки мешаванд, аллакай маоше ки ман аввал ана ҳамино ба тақсим мешавад. аввал консультантҳо ба маош, баъд старший консультантҳо, баъд лидерҳо, ҳамино ба тақсим шуда баъд барои ман маош мегузарад. барои ман 41400 рубл намегирам агар директор бошам. ман масалан 25000 рубли русӣ мегирам ки ин барои зани хонашин беҳтарин маош аст. вақте ки